Kajing bishar ya usim nong spung halor ka kunrum kenram ki kam pisa pilain bat kajing huri hurash nong. Lapan sengek shwa menta kasngi namar ba usim ka nong spung upa Patrick yong ulapha do nong yasaj an ban wan panpor hadu sauti yo. Dre nakliang jong ka KHADC kala ipor yu tang arta yo. Haba pentib ya kene Deputy Chief Executive Member ka KHADC wa peje ke elaka uba penyaj sing sim laitu baka council kala khot bishar upa Patrick hadin balayo e kijing ujor na ki arkan hon ba ujor persaya usim. Kita ki arkan hon ki bla ujor persaya usim ki long usordar ka raj jong ka warmau saw sobar bar ka kan hon na kiling rani kila ujor halor ka jing bombyang ya ka komponen kami ka pisa ka hima bat ka jing yapat ya prasnong. Arkan hon ki belong ki nong ujor persya ya usim. Kata kalong usordar raj Warmosal Sobar Riboy District bahap ko no sponsorship but ki party ki baar de ka killing rani but kiwe killing rani but kiwe bahap ipo tipo Riboy District bahap ko ka no sponsorship ni khot yaki niki al kenhun ki ba persya ba ujor persya usim but nakaliang jong usim pat ula pha da u advocate mentasi la thung da u advocate ya ka ba nakaliang jong ki kila panpor kumba sautayo te hinrei nakaliang jongi ni la perkhat ba habai de ba kani ka kam jong ka hima nospung ki kenrum kenram ki lami kani ka hima nila sunday benam day ben ipor hadu sautayo but ni ipor no iki tang artayo namal kani ka hearing akabide but usim no spung but kini ki al kenhun ki ba persya ki ba ujur persya usim kade ka hearing ka badingkong te akabide kani nila ipor biang iki namal kumbang nila batha usim bangwan ra bar khot iki kot kislah akabide baka financial matters naduki kot HPD baka bank kini kita te lapan porno mentah sengi te ni la ai no ekapor ya ke penbiang ya baru kita ke kot islah kumba mentah hapo ka atayo te kapa arpat kade ka hearing kapa ni khot usim nongspung bat u secretary jongka minsa pentip pak eki ba minne hadir ka kadawi kalong ba kuat ban penbiang syoi ki kot kislah kani ka jing ujor ki babun ki kamshnong pamthau ki ba nakalian jong kini ki atum pun ki ujor ba ka jing wanra sordar klem ka jing munjur jong ki ba kajing rang ba shnong klem da jing munjur jong ba nakalian jong usia ki babun kini ba kiwe lu ki bede ba baki financial matters ko ka hima kita hiki atli ki dam